Awan maibalikas kuken ka kasikat nagpitikan to'y puso ken rikna sawek laeng apat padyen ka ragsag to'y puso nga may sana nupay siya tay napasaktan idi jaktu balsen ayat mo nasudi ikarim adi nagtugad baybayan inggana agkanibusanan ragsak ko biyag ko di nag-ikulbo ayan ayat ta sumantap to karit nga ayat diag patingga awanin makaartap tiragsak ta nupay siyak tay napasaktan idi jaktu balsen ayat mo nastudi ikarim adin nagtugad baybayan inggana agkanibusanan ragsak ko biyag ko no di nag-ikulbo ayan ayat ta sumantak to garit na ayat diag patingga awanin makaartap tiragsak ta ragsak ko biyag ko no di nag-ikulbo ayan ayat ta sumantak to karit nga ayat diag patingga awanin makaartap tiragsak ta karit nga ayat diag patingga awanin makaartap tiragsak ta awanin makaartap tiragsak ta awanin makaartap tiragsak ta